Helo, Marian dwi, a dwi'n gweithio fel tiwtor Cymraeg yma ar iTalki. Mae gen i nifer o flynyddoedd o brofiad o ddysgu Cymraeg i grwpiau ar-lein ag i unigolion fel Gwersi 1 i 1, felly dwi'n siŵr fedrai helpu chdi i ddysgu fwy o Gymraeg ac i ymarfer dy Gymraeg. Yn yng ngwersi fi, dwi'n canolbwyntio ar siarad a gwella ynganu, achos fi'n meddwl bod unrhyw un o unrhyw iaith, dim ots be, yn medru dysgu sut i ynganu syna iaith newydd. Dwi'n dŵad o ardal ogledd orllewin Cymru, felly mae gen i acen ogleddol pan dwi'n siarad Cymraeg. Dwi'n hapus i siarad am unrhyw bwnc neu unrhyw thema yn ystod y gwersi, felly gad i mi wybod am be fasa ti'n licio siarad, neu gawn ni jyst sgwrsio am y dydd sydd wedi bod, neu be nes di ddoe, neu beth bynnag. Mae'n syniad da fod gen ti rywfaint o Gymraeg yn barod cyn dechrau'r gwersi, fel bod ni'n medru dechrau sgwrsio yn syth. Dwi 'di dysgu ieithoedd hefyd. Dwi'n siarad Iseldireg, Cymraeg a Saesneg, Sbaeneg a tipyn bach o Ddaneg. Dwi'n mwynhau dysgu ieithoedd, ond dwi hefyd yn mwynhau helpu pobl eraill i ddysgu ieithoedd hefyd. Felly, os fasa ti'n licio gwella dy Gymraeg, os fasa ti'n licio cael mwy o hyder i siarad Cymraeg, ti 'di cael gwers efo fi, a welai di fuan. Hwyl am y tro! Hi, my name is Marian and I'm a Welsh tutor here on iTalki. I'm from North West Wales, so I have a northern accent when I speak Welsh, and I now live in this area as well. I have many years of experience teaching Welsh, both to groups, online and one-to-one, and my main focus in the lessons is speaking and gaining confidence while speaking, whilst also focusing a little on pronunciation. It's good if you know a little bit of Welsh before coming to the lessons, so that we can start speaking straight away. But even if you're on a low level, I'm sure I can help you to gain confidence using what you already know from your lessons or what you've learned from maybe Duolingo or other sources. So if you want to improve your Welsh, if you want to become a more confident speaker, come take a lesson with me, and I'll see you on the screen. Hwyl am y tro!